ئامادەبوونا سەرۆک و ئەندامên ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی یا سووریێ بەشی شام و گوندەوارên wê hilbijartina jina Kurd hat li darxistin. Jina Kurd du nav ji nav xwe hilbijartin û avêtin deng danê. Du dawiyê de navek hat hilbijartin bo bi navê jina Kurdî Şamê di Kongira Encûmenê de biaxive. Daxwaziyan ji kongereyê dengê pîreke wek dengê zilam bigê. Yani daima jin û mêrd mujtemaya me kurmaj دائما بيوان هفدو دائما كاري سياسي بهفدور دكن بن ظلم وزوري دجي وديسها جامع تمام بكن بهفدوره ام تخوازن دنگه بيركه بگينن وان شاء الله مكاربن خدكه دنگه خدان ما ام كاربن دنگه واجي بگينن جوختر خدي ام قالي که فاشن هاتنا وتحبا ودر كتنا واتچه زانه در كدي ناجحي و سرويدي قلبه كردستاني بگن والباهوانا بگن وسركاري خب ساكنن واندامه خبجي بينن خازم بس انه صوتات بينك كرد الفيدرين از بكهيد ما نجن مالي وانه مثلا هيجي بيحتر بشغل الجيرة انه بس انه دائما سلاح عم تشتي سلام تكن بيرك جيد دورا خبيد فيدا تێزانین کو ئەف jî gaveke bo jina Kurd karibe bêtir birôla xwe rabe û daxwaz û hêviyên xwe bigêne Encûmena Kurdî û ji bo karibe bibe hevbeşa mêrê Kurd biryaran de çi biryarên siyasî, civakî yan abûrî.